ya musie Niw'o na tutwewani kana tuthe sitwa yake amukumia ando masukulu ni mwitho munene kumwona wasichana wetu ukiende Mrs. Mulandi Yeova kweli man ngine na muona karibu hai Merry Christmas anjini na kona yunezi nona Mrs. Wambua weka yuni sawa mwenjeni mokulie tene wa mokamba no bala weka hata kaibe na otherwise wewa I had not seen you then. Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Kwa nafurahi kuwaona nyote mkiwa wazima. Na niko kuna na itonte to sia Yeova ibuku ni Malaki kilungu chambe mswa wambe nginya wakatano ngaino kutwathimia ndeto ino nondo ndola tubikia muthenya wa umuthi na mbetha nguni mana nana miongo ili na monza mana nana miongo ili na monza ibuku ni Malaki kilungu chambe atwele kwambia teto Yesu yambe yo itamuka wata Yesu pepe mundu vinguye itamuka wata ndeto Yesu yapo Yesu yambe ni uito kana chao uito maana Kiswahili ya sia ufunuo Kisungu ya sia oracle yuni sana yawa uito ondo ni kwa dha kwa lilo uito kindu kito tiwo lakini va uito imini kindu kingi ko nona ndo kimini kindu kingi titakio mini titakio tamuka ondo ile ingi tamuka wa na that no uito tuiende katika jina la Yesu amen. Haya uito wa ndeto ya Yeova kwa Israeli kwa kanywa wa Malaki muswa wakeli nini mwendete yasa u Yeova indi inywe mwekulia utwendete ondoni weba Esau ndai mwana inya wa Yakobo ekulia u Yeova indi ninamwendie Yakobo indi Esau ninamumenie na natwikithia imasi yake ndei na nina nenge mbewa sia weuni utiwa wake vala Etomu unokwasia tuyavalu chendi indi nituusyoka na tuchaka manzoni Yeova wanguthu easia ati makaka indi nga ngudhulanga na andu maka meta mubaka wa uthuku maka meta atiwo na andu maka meta mubaka wa uthuku na andu ala Yeova umathati tene na tene na methomo makona na mukasia Yeova na nenebwe mukilio wa mubaka wa Israeli tuvothei twathimende to yaku tutae tumanisie tukanie na tulunge no kituthangasia ndeto nisi akumusumbe mwie itho senda yana nguma na nitwavothe sitwa ni tha Yesu Kristo amen amen ebuku the Malaki yandikiwe ando ayuti mende yo ya Yerusaleme ndwani yo ya Yuta unfortunately hali la mena yoti ya kuendesia yoti nzeo nondo ni mathiluluketo na amitha mo meke bathokanio asifiwe Yesu Kristo momena ndoa yes lakini ni ndoa mamete kwa kwebena ni na amitha mo ala mathilulukete na momme wito taito ni komo muno ni kwetu muno na tia ingi na nini na butho na yu Malaki akimata ndeto ya Yeova ya wendo nino omabingisa nundu me expect eba Yeova no twendete twende kwitha twina wailu twina moseo na twina kwathimwa ona twende chao nesa sinivyo lakini ndeto ino the lot of week nundu mundi kwanzemo kana lenge ni twithona twilia yutia alama bike wanindeto ya Yeova so therefore the Bible says nini mwendete ninawapenda sana lakini babe na kunena nisia utwendete hata Yeova inde itume angelekanyo ya mbaesu ya Etomu na ithe wa Etomu eta wa Esau asiani we na Yakobo ni we the one ayuti praise the Lord ambo matavia hii manene na mwendie tene nundo onaila maasi aitwa Yakobo na Etomu nyeni na nuvie kwenda Yakobo na Etomu na mwegata na mumena
ona nginyo munthi eto munini kitata nini mumenete na ndoa ila watoa ni ndei tio wende na ona kaswane kwenda kwa kandoa yake kuitungia ndio Yeova akasiananga akaomboa na ndo kweli makasi ya kweli Yeova no menete anduma mbaisu ya etomu indi anduma Israeli ni mendetwe kuona kauni kumu kwa melo sisi ya kana mena ndoa mena mauvai mena mbingelo mena bando meta vo praise the Lord mena bando meta kwa nundu anduma etomu mayutuo wanakauni masiani we na anduma chao mama yuta nundu aithe mo maisiane we indi Yeova anu bandu ma yuta na amenda wanako maisha ni momo indi ni wa manubie na nginyo monde no manubite maina thela na maina praise the Lord asifiwe Yesu Kristo napo nanitia nguvu kwa sababu ya sababu tofauti. Jambo la kwanza nundu Yeova ndadanova anduma Yakobo niko tha Yakobo ai museo abo kwanza bena ukanyu munene kwito Yeova ainova Yakobo ai mundu mwathe muno. In fact this radhake walilowayo ni movenani Yakobo walilowayo ni chao ni movenani na Yeova amwenda ona Yakobo atena mbosiao na Yakobo ana movenani na ni wavenanie muno na keno waveniwe inyela Yeova wokitie nake utuko ini singewesu ni mumiese ani mutheno sumo kitie utuko suonde kwacha sura kadha yola na atweka Israeli asifiwe Yesu Kristo. Hapo ni kusema sasa mambo yake yamepinduka. Hapo ndio Mungu alimpindua na ukanyo witu la webo na deto selo tuthangasia nikana andu aingi metetwe ethically madha itwa nikwetha nasio praise the Lord tie nikwetha ni chao ni asio Yeova mete nundu ni wa manuvie we mwene ukasoma ibuku ni tha lome kulungu cha nana mandiko mange ni mekwasia ni kwethiwa ala wesi kumatene alome kulungu cha nana na mso wa 29 ni kwethiwa ala wesi kumatene asu niyo wanuvie kumatene nikana mabwana niwe na mubwana no wa mwana wake nikanawe ethiwe musiawa wa mbekate wa anasa aingi na thasa verse 30 na ala wanuvie kumatene na tene asu niwo wametie na ala wetie asu niwo wamatalile olungalu na ala wamatalile olungalu asu niyo wamataye praise the Lord. Unubi wako witha we mwitikili waitha nundu we mundu museo na yakawe ona mutui wako niwetake nundu nenese kana tuyanduma kuwetangana. Let me tell you kabakala we nako nikondo wa mumo wangai nda kudhubane kwetha we mundu museo Yeova ni wailasia andu ala on the way ta praise the Lord. Na on the la atangeba twai andu athe twai andu athuku muno na therefore the right response yetu gatwe kanisani anitona na mawonzu mandu meke bathukanyo ndona na nituona mathina mandu meke bathukanyo. The right response yetu nuto tuthisi muminokele wa mundu we mwa tuthisi tha Yeova ni wa mwitie kana ndaye kata ndamweta response yetu ila ile mabinda maingi ni kwakana na kutethania praise the Lord ti kwanangana kusukana kuwetana na mondo su maingi makothetoke kwa neyetekele ini setuma AIC na ulungaluwa AIC mabinda maingi ni ulungaluwa kwipa thukanya na nduwange nikabakwe na mabinda maingi ma AIC timbatu ile ula movalisi oisie nye nikabakwe mundu weba mundu wetha ningu mothanga sesito anitha Yesu Kristo. Please atuona mathina na mawonzu ondo ambe tutena ambo usilela na kutuya mundu athabe ondo tweka tumwike athabe ukanyo tumukanya twike hata tumukanye athabe utatu mwike hata tumutainike ndao na ithoka nondo ni wataiwe ani walile chao utao praise the Lord. Nondo yake Yakobo ndai mundu museo ai mundu muthuku so God transforms ni waliolala utangia hallelujah. So tell your neighbor ngaini waliola ala utangia na ngaini wailasia ala weta praise the Lord. Kuba imundu wa imuseo twende okwaila
anotwende kwa lula ona indi ona omunde endo ndo akele na wa mweso ni ukia kisio munene nondo alinilawe nayo no waze yu Yeova kweli numbendete Yeova kweli no ndilikene Yeova kweli no nzovete tio mama nondo kwende sokoni tikumu Niw'o kwanza wala mobodhi yake kabo kwa soko la mdwazi ya amen na maana kweli bo sokoni itawe na four frames mbingi itakumu nondo kweli ni tu kwenda deliverance sokoni deva na ndo amo kama ukamata byanga ino kwendete na no kuswanite osio melo kotongida na ndeto mbai muno ambendete chao hata praise the Lord na ndio wetu na soko leo kaona metwano ni vito tuende au meama ito na ama ange mazasa akaama maito nangi onasiana ni siao sio ende siana hii ni sia muthemba mwao nangi na atui mao mono kama ukamate byanga ino mendete kamate byanga ino mendete melo kukule atwendete hata amen melo kulia atwendete hata ende nenezi no twendete nondo kwe aingi matena aume taito market itakwa atokita kumana toka mewe ya kiwu ende ni maende nai alright nongwanze omebuika asifiwe Yesu Kristo kwe aingi matena siana na lame nasione sana nduku muno na ningendu maende kusie ya nika matia musini weba osu na ikamalilikana tona tamende nezandi neno ya wachao wa mana baikindu kendebo nanda wiki akise mubango ni usu waku we nawo musini waku uyani waku ona sokoni balawi na pe mundu mewane na asia kweli tu ekita kuikia kananga Yeova ebo na kananga ini wiki tata ni wese praise the Lord na nituko na mumini kuli emandiko ama manga imadela nesa madhasi ati verse 6 verse 5 na medho menu makona na mukasi ya Yeova na nenebwe mukilo wa mwaka wa Israeli kuya kwa atu ya suto mewe ya kewe kuya kwa atu ya suto na hata maende nesa na tukilewe ati tukamanyaka na Yeova aina ito nondo na mumaka nangeka katete kwewe ya kewe mundu kuya praise the Lord katete kwewe ya kewe mundu maka ukunza au mema chao mando katete kwewe ya kewe mwetu wendona toto mundu lume na niweta ke amedhukisie mundu mwaka kanisa ni makaambia kwithaka na kwiona akone kata wewe mwanake tio wende eke tutaitito akone kata wewe mbe lakini ni tukaona mukilo wa mubaka pala Yobo otusovete mwetu sua yanga ngika na cha tutaona kwa macho yetu ikiye bina mubango ni musio olawe nago kwa ngai idho atumia manza twendie kuona kamwele tukamweka itu kwa kanisa lito katae kuiwanesa na kene binda yasa katae kuiwanesa na mwetu suba mwena kwetho ni muwau ni muwete sindu mbingi muno nando adhani ndo amanete ni mundu muno yuno theke vie ni lazima timana ni 1 2 3 4 5 6 7 9 10 na mwetu hapa kwa sindu mbingi na ende kila kikevani niweze kana ni wote to engewe sundu kuniweke tata ni muwete na ndito kwanza inde tentasocio muwa muno wana kwe wow inde tentasocio muwa muno kwe wow na yune bo ndito kijana tulimwambia unapata wakunduba na kutwa undo basi ati pa ebalanga iwese ne na nebalanga iwese ngedewa na nebalanga iwese ngedewa bo ni wese undu kambumi aba ando ebala bange basio ukwenda praise the Lord nondo wale akuya we kwatyo waku kwangai batendi toka atukadhala tala twisokoni wawe kwatyo wetu tuyaba twina nana mautotedia twina mambeste kuya ende kweta wa county matono tutethia to wende yutu ibo soko twetele Yeova yake cia masiao siake na Yeova na bo twende kumalila Yeova moko mao maito eketangai olawe thayo eketangai oloto endete eketangai oloto sobea eketangai oloto swana madana chao na utuko ni nini tuete kumwekea Yeova ni wese asifiwe Yesu Kristo nini tuete kuwekea kana Yeova ni wese na numbendete na katika hali hii ananiona na yuko pamoja na mimi asifiwe Yesu Kristo na mondo alangi onde nondo jimabija nitampatia yeye mwenyewe
ndiko mange masya munenge miyo yenu chao mito. Praise the Lord. Cool. Chapati kidwe kipo na kidwe kitebo, jina la Bwana lifanye nini? Litukuzwe. Ngwasya Christmas ile sivo zide chechao itevo, jina la Bwana lifanye nini? Litukuzwe. Praise the Lord. Christmas ke menu keka na male kwinuka katika jina la Yesu Kristo, hata iwenga yolawe chao withayo tene na chao na tene visi woneke kana ole kuoneka mathayo maitume moko ni mao ma Yesu na yuto etele kuona kuma moko ni make ondo kutweka nikenda tu athime kututani sina kwewe andu ange kwewe Yeova enaito Yeova enao tabia mutu waku Yeova enaku utabia Yeova enaku wendwe chao ndwe weka anosobetwe mwende muno sisi andwe maetomu masi sisi obowo na kete angewasio makathela nokona na medho mao mako mwene kuthela kwando maetomu na ndua ziao na ndua sio kievina katika jina la Yesu Kristo. Webala Yeova wese bandu basio. Webala Yeova wese bandu bao bandu basio. Asifiwe Yesu Kristo. Pepe mundu mwe ni wakani twe muno ndakanywe mwingo ni wakani twe muno eke unywa agete wa mavazi ta akabikia kutangiwa imotheno muno wangwesi yake mbingi athi anywa alisangalini na yu alisangalini yake enoketa asembetheti ngali ndo onyite ndo manaka na nusembetheti ngali yake dhoka dha kongane chao yu dhambi orol na kwa bahati dhoka bandu bayi imana ngali yali kandene nawe ati wabo uyulu akwete kamutika ebandu heibo dama Yeova ndethe sindika baluke tetese itwikuni then ndikeke hata ndikabaluke na utukuwo ndeweza ni wekwete kala kamutini ndikeke hata ndakabaluke ayuko acha abikia onobyo asa Yeova nakaunene siningukwa hindi ngalea ukwenye ngotoko manango yao kwa yonde nawe elecha kanda yu etele kwekata kai kwa bahati si umwansi itinanga bengaleza inakalucha sponjingu sie kwa zimani zeba ziu na kwa bahati ndo ndako manana ngali yake mbe akomani na masponji meba meto Yesu wa hindi azoko vyuma ndi akomana nelangali yake ametina na mutwe andi akoma bono ndo nyenywete kwa chao katangi wanando na ndo na bia Yeova ngamuthukuma nokali watu akwenda kumuthukuma ngai uthei wa mawia wekata waumila muthukuma kai. Praise the Lord. Atweka mu missionary nange wale ukiathele laba kai Yeova no wese mundu no baluka na ebaluka no kwenda utumia ebaluka luta ukanyo akali watwa na wenda kumuthukuma ngai uthei ba kuthimu ingo akathukuma ta missionary wekata waumila na ndoko utabanya muno aye okakusukwa kanomba na kusovya malelo haina emuthukuma ngai nukwendete muno. Where you are, it is wonderful and you are blessed. There is no mistake. We balava sio wake hata we Yeova tubothei twikie vina ona kuthina mbe mathinane na matatwani manthino tukusovete muno ngai witu nikana tukakuona ona thela kwethi wa kivindu tukona cheni chako ona kivindu ni ngai witu kinene na nitukwenda Yeova tukaikia kana nutwendete tweke usisi andu alangi mone maka ala monde matakwese ni maite ona yuni au indi idhiala twendeni wakutu ya sube. There is no mistake, there is no accident. Where I am ona edho nyene twe no wese ngatwa mutwi asu na sisi yu wala twe Yeova twe wala wese nitukethi wa muthenya wa umuthi na kuthina mbe no wese matambia ala twele kosa nikena mundu maitu mende kwa ila nitukwisubete inde tutika bitu kweni usio ona weva olotwa ile nitukwisubete nikena tutika bitu kwe ni utwi ula twele kutwa museo musumbe mwiye tubetange basama wo tubetange basa kulea kuyaniwa tubetange kwa sana itu Yeova kulea kutunga mubea
mondo ni ala othe tuna mona mabatani azo tuna wi kwatyo we notoni wo songea twenda kwa asia sanda nondo we naito katika hali hii we ngai ola wenda nasia naito ndo atutia ndo atunevia ndo atuathukia we ngai ola we pamwe naito bunibu ni witu wewe unabaki Bwana wa mabwana. Katika hali ya ugonjwa unabaki Bwana wa mabwana. Katika hali ya ukiwa unabaki Bwana wa mabwana. Katika hali ya kupungukiwa wewe ungali Bwana wa mabwana. Ili katika hali ya kuingebewa ukezwa we musumbe wa sumbe mwiyai wa eyai ndo alioka mabinda maito ni moma alioka indi we ngai witu ndo alioka tuweke ebina na tutongo yasio na kuthina mbe. Tunaomba tukiamini basi katika jina la Yesu. Amen. Amen. God bless you.